thì khanin với nãy chuan kan dịch tu chu SBI PO 2015 QMA sa khanin data sufficiency kan zir dona kha khalo chir tai la question number 1 na khanin statement 1 hianin ama in zona chang thaya ti rolling statement 2 hin ama in zona chang thai lo ti ani ta chunin question number 2 a khanin statement 2 le statement 1 khanin an chang hello ve tinan ta chunin question number 3 a khanin statement 1 le statement 2 po khanin akhoi mo zo zo po khan amal zo zo po in question chang thai tinan ta chunin question number d na khanin question number d na o khalai adina khanin statement in peka khanin the data in either statement 1 alone or the data in both the statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question data statement 1 le 2 khanin question khan cha thai lo ve a chuanin number ina khanin statement 1 le 2 kha question chana khanin poi mo ve bokani. During question number 1 khanin what is the ratio of length of a rectangle to the side of a square ti oma statement 1 khanin the area of the square is 576 square centimeter and the area of the rectangle is 600 square centimeter tinita chuanin azona chu zo tong chuanin rectangle chu soitai la adung le zawam chi khanita adung lam le zawam lam khain chen talawa adung lam kha sei zo ka chuanin lang pati chuanin adung lam sei lam khanita what is the ratio of the length of rectangle to the side of square ta rectangle kha kan ji ka rectangle chu lo ni ta tiang hi rectangle pen hong chu lo ni ta chuanin ai lang ta nia ai bright ta lo ni ta awang lam khamo chuanin heta khanin square lo beta square chu adung le wang kha ai chen ta ne khalaya khanin min zo chu arai so kha rectangle dung lam le hi square chu adung le wang ti na se velo sai tan ti me hemi dung lam le hemi ratio chu chotet kan ti kha khami kha ratio kha zum chu lum ta ne chunin khata khan ki in muthawa statement 1 atang khan in tanga statement 1 atang khan in tanga chunin rectangle kha adung kan se tanga square pu asai kan se sem se mangai ta zona chang thai tu kha chunin statement 1 khan lo en tai la the area of the square is 576 square centimeter tita statement 1 ni chun area of square hi area of square equal to 576 kilometer adung le wang chen ta side into side equal to 576 kilometer to vachuni side of square hi statement 1 atangin kan chokpa doni side of square equal to zanga somsari paruk chu somni pali mo somni pali ni ta 24 ani ta chuin helaya hin area of rectangle hi zarupa tita ai statement 1 atang kan chok cha cha mo area of rectangle hi equal to 600 square cm mo chunin area of rectangle chu length into breadth ani ta
length into breadth equal to zaruk ni tok ta chunin side of square length of rectangle kha array so me jota he min ni li le he mi jota na tu ri ma se ta tang ni bi length thi kan mu thai si lawa chu ba chonin statement 1 tang chonin statement 1 chau kan na statement 1 chau kan ni ta statement 1 alone cannot give answer question the answer mo hela hianin statement 1 hianin mo achak thei lo ta statement 1 alone mo te khanin ni ta ni chunin statement 2 kha the breadth of the rectangle is half the side of square ka statement 2 ka amalin kan loen lenga mo du le lo copy ula ka kan man mo don lawa statement 2 akhanin the breadth of the rectangle is half the side of square here hay statement 1 nen la so lo ngai ta tai la statement amalin kanen ta statement 2 amalin kanen leng kuna ai cái phong phone tang ken ve thu ta statement 2 the breadth of the rectangle is half the side of square ni amalin kanen leng breadth of rectangle chu enge po kan se lawa side of square po enge po kan se lawa ni statement 2 tang hian chuan aro se lo sim sim the breadth of the rectangle is half the side of the square ti ta rectangle dung rectangle vang lam pang chu square side of square square shir pakhat mo kami zat ve khan ti ni ta statement 2 alone mo statement 2 alone ka x action it la ta ni thai lawa chunin statement 1 la 2 ka combine lo mo statement 1 la 2 ka combine lo statement 1 la 2 ka combine lo statement 2 ka ni heta breadth of rectangle is half the side of the square half the side of the square side of square Tichin hi hatela chunin breadth of rectangle is half the side of square dita chuin heta khanin statement 1 khanin side of square ka kan se to ta statement 1 khan side of square ka equal to somni bali ni ta chunin statement 1 kan combine do ta ni wala tu ka statement 2 khanin statement 2 breadth of rectangle is half the side of square the rectangle breadth of rectangle equal to breadth of rectangle equal to half the side of square ni chuan nili noya pani mo nili zat ve chuan so panin ta chuan statement 1 khanin area of rectangle kha zaruk ti ta area of rectangle kha zaruk ti ta chuan area of rectangle kha zaruk nia statement 1 le 2 mong kan chok chok bon ta ni 1 le 2 amala kan ti khanin answer mo na si lawa 1 le 2 given min pe khanin a cho cho them ti ka kan jong don ta ni chuan
area of rectangle chu length into breadth ania length into breadth ania heta hin length into breadth equal to area of rectangle chu zero pati to statement 1 akhanin 1 le 2 kan chok amalin kan huthai si lawa answer chunin length into breadth chu so panini equal to 0 nita length equal to 0 khi so panin tikhan kalanga kan semanga amusungan tamo chunin question akhan min jo what is the ratio of the length of a rectangle to the side of square nita length of rectangle chu somnga kan hutota chunin side of square just so pani kan hutai cho chu kan ngai lauta achang practical se chun ninga le paru nita chu wa chunin adik na tur chu the data in both the statement 1 and 2 together are necessary to answer the question kha chunin question number 2 kha lo ti ve ta ula kha 1 le kha heta aing lo khan tel lawa ka ti jo chu question number 2 khanin 1 chok kha nge 1 le 2 nge 1 le 3 kop nge 1 2 3 nge ngai 2 le 3 kop nge 1 le 2 in kop nge ka ti jo khanin chu draw what are the marks scored by Abhijit in English Abhijit Khanin English amak nge momo Abhijit Khanin sa amak muza tain ma chama muza amak somni na tamo chuanin ka total marks scored by Abhijit in maths English le sai sa ja som ko pare tamo chuanin marks scored by Abhijit in science are more than his mark in English by 12 fatia Abhijit Khanin English ama muza tain sai sa khanin marks som panin munem ati boktani kakalo ti ve phadraw le cho kan cho khau le nga pakhat cho zo ping in pakhatin try ve zelang tuna di ai kan ti hawi seminar ala on dewa nakina hatte te kan ti dona time and work le eng ni cho polte to nai de wa chon mo chonin what in the quantities kan ti le nga mes ko chon ani na sin nga lo te ko mo nga SBI POE mai sin exam don chonin zona pakati minute ni so tum don ni ho minute ko zo thai chonin minute som thun pa ma ko so in cho dik vec chonin 16 1.25 equal to 20 chứ tỷ lâu ni chonin zona som paroken cho dik cho ma som ni mai sai mo chonin a thul ka chonin minute som thun pa on ta ki ya som paru ani chonin minute ni la second term zona pakat chanan som paru che choman lo rom lo ni chu mo ai mai so ve kan ni kan je don choin cho chuin ka lo su ya QA hi man lo ta ta ko the ni ya mi class wa hin in basic mathematics kan tile dona question number 2 na kha tunga na kamoron ti o ka chok
le thong mo statement una khanin statement una phai kan chu statement una khan step by step in an chok betela statement una khan abhisit ma huzat khalang alang them ti ka statement una khanin abhisitan english ma ka huzat kha soipo soilo ni match le size rigot la soi ka ngai na lo mo ai lo ni ngan kan en statement tu kha statement tu khanin english ma huzat kha a hria tam ti chuanin angai na lo hay statement thia khanin abhisitan size ma more than his mark in english by for fatia khata khanin english ma huzat ai size ma huzat kha mark som din to la tia hay pola thailo ta ni mo dinin ka soiman modol lawa oh chun ka combine ngai don ta ni mark score in english equal to mark score is equal to x mark score by english equal to x chun mark score by maths equal to y lena mark score by science equal to z mark score by science equal to z ni ta ni chuanin from statement una khanin from statement una khanin kan so tu chu x kan zong don ta ni mo from statement una khanin x ni kan ti chuanin kan en le khotanga oh voice kamil chat khano from statement una khanin mark score by abhisit maths are more than his mark in science by 28 ta chu tin ni chuanin y equal to z plus 20 more maths sama muzata in oh science sama muzata in maths sama muzat kha 20 na tam y equal to z plus 20 more y equal to z plus 20 nia heta hianin x chu la chho lo sim from statement 2 from statement 2 equal to ani chuanin x apathuma english language le science ama muzat kha exam ti za som ko pare ta ta x plus y plus z x plus y plus z equal to za som ko pare ni ta tok mai ni chuanin statement 1 le 2 hi lo ti don tai la a thei ta chuang lawa from statement 3 hay in du le combine sim simula x mu them ti kha
hay at chona te to from statement 3 equal to from statement 3 khan in z equal to x plus 12 kan ti lang kha statement 3 khan in marks scored by Abistin science are more than his mark in English by 12 fatia z equal to x plus 12 kan tiang z equal to x plus 12 more thì hiện in 1 2 3 kan combine don ni thì khan chuan khala kan combine don chuan in x plus y ai hiện in y ai hiện z x plus adi kem thì khan in combine na 1 2 3 ni ta x plus y ai du chuan in z plus 20 kan thun thaya phot me hey y ai z plus 20 kan thun thaya x plus y plus z equal to za sum ko pariat lang ita hey x plus y ai z kan thun chuan in z hian anga tuk le x plus 2 fat luk ta 1 2 3 ni chuan in x plus z in x plus 4 fat luk chuan in x plus 12 plus 20 plus z plus x plus 12 equal to za sum ko pariat kan tiang thì hiện in English ama mu za chu cho chu thei to a chu wang chuan in 1 le 2 le 3 poi mo ta ni a pathum hian in hetai na nga tinga z plus 20 kan dana chan ti chuan x plus y ai hian z plus 20 kan thun cho hetai x plus 12 plus 20 nga tinga kan da ti chuan z hian in x plus 12 fatluka x plus 12 ani plus 20 z plus 20 luka chuan hetai na nga tinga x plus 12 kan da ti chuan z hian in x plus 12 fatluka ti hian cho chu thei to equation pa ani ta x value is on thei to zon chu khe pongai to lo ti khanin 1 2 and 3 together ni le mai chuan in question number 3 na kha lo try le ro le